Znaš šta mi se sinoć desilo? Pojma nemam. Imao sam sastanak s curom. Mašala, rekao sam ironično. Nije se obazirao, nego je nastavio. Posle 28 godina. S curom s kojom sam se posljednji put vidio prije 28 godina. I? Šta bi? Slegnuo je ramenima. Ništa. Bili smo na Keminom i koncertu Indeksa. Pored nas su sjedli neki klinci. On i ona. Ma, kakvi klinci? Bilo im je preko 20 kusur godina. Momak mi je zatražio vatre, a onda nas je upitao jesmo li za pivo. Donio je 3 plastične čaše, ja sam odbio. Ponudio sam da mu platim. Nema govora. Dok nas je Dušan Gojković peglao svojom trubom, predstavili smo se jedni drugima, a onda sam se ja digao da kupim nove pive, a njegova djevojka, ispostavila se žena, je odbila. U 3. sam mjesecu trudnoće. Rekli su mi da jedno pivo ne može škoditi, ali... Kada je Pimpek izašao na scenu, svi su se digli na noge. A kada je zapjevao, bacila je sve niz rijeku, ne znam ni sam kako, ja sam svojoj partnerici položio ruku na rame, a ona me opirala oko pasa. Nisam ni skontao da sam pustio suzu. Kad je Oliver zapjevao Oprosti mi pape, a djevojka, žena, nas je upitala da li imamo djece. Rekao sam da imamo 4 kćerke. Koliko su stare? Starije će biti punih 11 u decembru, a mlađo je negdje oko 5,5. Znam da je zvučalo glupo, ali sam svoju pitao. Koliko je tvoje ime? 23 i 19.